Miao sambula re ni mbola vinaka ve kim ni kan sarana ve okani ni sema tikumena kavina ni kua santente na kai sota tale na dona singa lotu levu do mato chingani na do vitala no mena bakarombuka bakarawai singa tambu kena moniti ia me bakani do tani toka rtona we kangu mai mbua na kena sa livu mai na yave saraduru mai na nonrana mai bulangi tikuni kua sa ukere-kere kina ve na nungu bulangi untuk kaya na signi kua ni krosa na vitalam noa na singa lotu levu au maro taka ni sa tiku butal na nonta vitalam noa na singa lotu levu ni taka ni rongo vinaka tukani na seren de sange rongo dangango na norto ser na dau ni delesiatura na kena rongo vinaka na serongo na talno taka tali chukna na tikini tala nongo na nonta bulangi mai nonta bulangi tiku ni kua o klani ni sa ready ko tiku mai na kavingo bunga talanga weekend na do tiku na ibola mata tiku butukan na vitanan baksawati au santo wili ketiko lebu na tuku ndo waseti ko na wekangungo na ibola mata lebu sarna tuku makawa ambaleti viti tuku makawa talanga ambaleti mbua ndo na kana nungu wakununiti ko menando no na mikro na mai sota e kresa sota mandangango na ibola mata ni okilani okoya vos tukani viketo mena sauda e osakilani sa dono na mandingi mena ka tinika walu ni singa ni bulo November bulo imbalo levu sandono na mandingi mena sana ngande ngoi kumbulau
Sana na bakang bulasar buanan nonda bulang ito kay bulang ito ke ena kami na kanikua mio sambulare Rusiate kolonivit. Ambulare tarisi mio sambulare na biwahan. Sa bulawani koy nanto bono nga kumbulaw. Lagi no kumbulaw ena sana nga urang umbua. Nah. Sabi na. Bakit ako tumandanan raki may kumbulaw? Ena kami na kanikua nungguek? Arna ko ye unga zelo uasinga i lamani hina maso sa rauda i sa klanyo Rani tambak nga mo unmute button kaya doon bulkaw. Doon. Na baile ulimbay surei mo may bay abi na to tapoy na hubungan ni gergere yung bale ang auto sana ba urang kena sonai abi sa mi karibra ko bomo na sabi na kung nakabalib sar kanimaraw sarang abi kimam ni wando na nito kerkere molmalumu mo ngolimay mo mitalanoa o klan ni lew sar na kay tu mona wasi weekend na kami nani kuya sebenarnya madendur tikibu wakam bulan manta veira manta na nomo itokan ni arba karo mchiko minggo so nomo itokan rasya masar chungo mi balangi may nilandi baka talaga kinabir talaga na siya mchiko may nabiya sa imbua so linggo na kanangon mo wakam bulan manta wisambulre sa bambulo wane bi to ivale to igume lami igume nabosai sinrosi to rosa bambulo bi imai Amerika bambulo bi mbale Australia ken robu bale ro ko balai tungalo na wale na to siame mai bambulo koi oku bono orang ai nanji bakorwa na igor orang winati na ko ni omba bambulo ronga na yo horala una regi kono orang kumblau bamimbi roa woni ba wezi wala may no to so taria orang uin bere permanasa nambul bere na ya romani na onandi bambulo wane sole buna wando tarot filmoni buna woni bal e makulei kuma ubale taviko makena yuba urang mulre kara rambonano urang ubuya bambulo wane to ubale urang ubilewo mulre tarot skeli mulre bana sobuni buno na paksinga matukaba mulre berongana yuba urang ai lehu ra yona butua mulre mbu sentiki bambulo wani koi humbulau pambimbi ni ubuno siama babono gina ilebu ontorang tu ilebu ogina besi tarcho lang besi namto uye darau ya auto presidente boko ya bosi no kubonwa mai nandur orang umadwa sabambulo ba wani bimio ulo awani re karibare koi abi kawagin na abi karabi koi nako na romani kina kumbulau na balo sa totoo kabina waliw rong re na bakang bulay kaya siya manibiyokani totoo ko baka wotsi na nung siya mata na biyokani na kabina ko lele besar bakang bulat minggo totoo ko baka wotsi do bulan may California Nina Moreno bulan binaktal nga binay na Ratu Bilawa Rusulang Buretini do bulan binaka na siya mati kumay Samuel Tambakeve
Pinaka baka lebu lemba bunindilo Siemens dong boleh pinaka may makoi. Ni tag ni rong pinaka cukai na vitala no kena nonto bulangi. Siya masar cuk may kumbulau may buah en roni kambiak na tar na binikua. Salim sarap sa pampo sa buli to ka. Nakabalevu Rusiati. Iya. Mitek besar nandoro bitalan no. Roni pa madal tikim ni man tabi kemami na uno da butu mekina no mukorni vasu kena buno talanga osusu mekina ke makarau. Sebenarnya abang ko nga Rusiati au nabtu mema koroba urang au naji bakarua. Na ihina kumbulau. Au sunma bito au basui Risoso na unturanga tinaveva bolre ratsona au susu umai na puturango lami na busono kurkur sekali boli mai au sekali boli pambul chen bertena laki nugumbu na bukabu waganake mabuso na makala na baka tonga levu na ba levu kau tumu boli ngame alam koro ya namun siregi gitu tonga limi na koro au buli me bela na koro buli na simbranyo malaka kina betinyo sia kalilai au ndo baka au black sheep uni buvale ya sa oso yonangona au sa au ya no kuni buli au les talamena koro sembera ni amba kindoanga na koro sa talamena kaji no li tomane na wakaita na matiwalo England wa wanarna na Sa totok. Nakabalik sara nang weka ibidang karabambulu cikumingon na dapat temen na dana marami din mo itu kuno may nanrabuli bata may lami. Puli bina karibanggo ana rakadi itu kuno cikumay karawabuli bata may Maris Convent may lami. Bulare Rusi. Iya, ahora boleh ana anu tan ro boleh cekico wa primary school me na korbuli katolik maras kono ni kitu bubale lo haulika na eklesia hause kawe ngako na pambu bet ni lam na koro ubro ngagin na pambu ko ni lo ni eklesia au pamulare wani no kalasi me maras kono ro bokona lewene kona MCS Trailblazers na wale na tu visimai kono tu messenger na Sa totoo ka right sa may siya masarili mo na biyokan yan ay bata-batang go no bulan na rivango maleda na siya mani biyokan yan na bitalan noa goy sa biuma no mo siya no buke to sambaw sa rembua sa siya masarumay na kandaturo siyate yan ay bata-batang go baka naman da sembera na mo ang wala yung ilandi wala mo tumin yung bulit yung kay lami na secondary school na po niya bulikin wawuli me ana secondary school lekin sare nan tani bina ko bula bulu kina osata sana otono wando no awa ngone makata toka patani lebli muri simbera ni o angai ni mo ngolen bala ni mo tinta na british ay no sangue le uliziki na bula ni discipline matkina bula membula takio me Wiso lagi na yalo ni mbulo wa kotutu ya ni mungu shevuli yakani bimuri wabo gitunga kani chuke shuba oli wulbale nandi kanya ngani yung sakalenga on ngala sabali yung sa yewe ono ngani ego tinangu garib kito kene mai sa ngi kito sakali lai yo sa do bakame ondo bakame black sheep kanga ba droma kunga droma gutu iya sa ngai tumpu lagi mai nung sa do ngol sugna kor sa ngai lai rekin nambule na kor oli kiri ta mbule no kor na ti bakarwa o kai ti mega na bawuli ro aku verama uamina hor okeli tiba gina na hal lala sui o mutal kabu umay sember ni o
bimbium mai mo sali umina kor muli inga belai sebenarnya sango lewani ngilandi. Nah, sa ya dotal no mutar no gutar ni sembera no mongoli ngilandi ambu chuko ndo na vaka ondo tanratu mbeka ni o se dorboli lai ondo o nganrevo tu mo na laki adobo sembera ni lakmeno munding ding mongoli ngilandi. Ma seng ser tunga mama kasarunga tunga tinting. Na ambul sarang muri sorongono inaku sa to angin muri di ungawan salah ku melaku bagian ko melala ani songon agen to sekalai visi muri bagian ro bisa so akada dalai selaka bani sekalai yo sakai lomano ina kum satu ba ala yo minakor no miti ambula rambula agina inakoro mono kaiti baraw gina ting da mo kita kabo kumbula ono sa almegene bi wahadi ni mai wal mongole o maka uni hila anda no so aba pamna bi ngan ko rosa randini noi terkua medivia di le mariuti kuno terin rautu gina mi pikustik sebenarnya ngole ni London molto mana nambul ba makiba. Nah, Naka bakal sara na mo vivo si Maya klani lebu nangonan na stawa ng rendre nakabalebu nungguweka na mo siya Maya ng rendre sa tawa ng tumbata kay May kaya na mo hindi ngongolan ni balangi ya baka tapmanda na mo tumoy balangi lebu na kaulita na mo reda ng dundi banua kaya nabi nakatake so garap may ngilandi Rusi. Iya, ause boli hui na koro masa sangayo wan itu ngani ku mai kuna pus Fiji ngani ku koi na inai okla sa interview ya ngoni ko yo Asia bola na ngoni ku mi koro mungu basu o ina na masangayo mo sa ngoling lang o Asia bola ko ma alno ke balan na masa karawi ku mi koro island. Iya. Ina na to unsake usa umbala migina to tibio ulai karibu lagi ngamai. Sa bologe mo sa nangoli bilang. Usa au mina korote umini sulewe na bunu na kona. Bisa karibu gin na melo ni bunu. Usa au mai bin ro ku tutu ya me ka ku bumbu. Orang uinati mata umbura singere umbu uinati ku koi no sa nangoli. Oleh tiba mata na nambula ibala hene viu na nambula ivi na sa nakapagalisar na siya mapagbiokani yan din sarang wala mo siya totokan na bing garabi ang garabati ko na buko di baka ng takingele may na yun no koro may may viti baka nung ibinaksarbuan na nakataka sa aming garabatan chingao ko ano na vito politiko bero may panuay nakapagalisar yan nung muti ko talaga mingilandi tapos so nang bolem-bole o asa tabo na numuti ko may kaya na mga limata Rusi. Sing future na bolem-bole may kimi aben sa kiwa sulviyo inilaro amava may bugi may nambula ba hanukoy umba nambula ba waro agi mo discipline na laman ma evolve inilaro na mava ay ATS po break army training center o le phase 2 nandendre songa kimsa kay so apa ni sa kay ado na liliwa na numi inaku may ivali suba na wana na numi sumay pati na bono kimsa lao kinokoy kimsa tiang kinokoy kimsa ambu kilaw na kena dapat koy kimsa leva muri lewa sa huli nga may na oso alian yo ori asema kayo yo sa say na gino atunga kontraki mona boso mombuli gina mona karaba nadavanga yo buli mai even ruwa igwizaki sa lago songona lago mina banana tereni lago mina onimata iyo nga tabakasa manambula
Hia tivo ko nambula ke so abu umivi ya misangal ko ime hia wa orsa ke egi nga bale ambula ke auto tuima abu bale ngara rani ko nga hina pare abu bale mevi kare pare ota soko ka ale egi na kame mola kabo onyo ema mia sene egi na rosno bulkaro na bike iya na kontrek au la ko sana budani valu sono de peacekeeping sono kito le valu saragina mai iraki au maklunga tani maklunga ni yo ba ke rofi rongoni bi mating agi ben roa fifth marine expeditionary forces menroa tim Amerika yung nalawa ay yung advance fight from may quit mahiusan ako si Ray lagi umaisa rin uni yung ako sa Kedro Amerika 5 MEF mambo yung kim sana ako sa ginangon sa lakong si Jini na ngasukuro sa bula di kim sakit ako so nga nabita na bira probu ipalay na palay yo wala na bigay na oso sana oso lagi nga may lagi bagden so hakim lektiba au patunga sa kolektiba kana wamay ama na tiba angoni ama mae so sarpula uni mae sonongon hain sarana mubahasa mai iyo ne kilai nga ya lakum kan ambani mai vaulu kan basu sau ayo iraki kana buni bula rambula ginu bula besu merseri gina merra bula aseri gina ama merra bula ngalala au kalema bo meraki mai sarana kumabwa ma halam bota sigi usana nga saukuro no suregi gina o gina baba makai los menglan jinge misel na sele no tambang muru ko gina ndukul no mabo gina yo la ko ga wani bolungan sabo limi kem sana lismai kekere me sora foto mai nawaka kem ke bitinga ingame tonga sa chini gini sulandi Ndio sana foto waka lismai Kuwait mai saiba watu ngamai Glasgow kay ako may ngone pula kay ibigo na puno pa way ba sumile arkay maabot may rasor na pirates yaren sa kambugin yo sigi narko ni bo tong may betana yaren ko bo man ni bol ke ha ilusyon mo ngone na sigi ni amba ulwa waka yo ako magin na may ro pirates meron kun raw ni ra tambe amal man waka Nesme Glasgow me amba kivido ui awabis ui Aldershot. Ona ke saki ugi Colchester. Sa ui me Colchester saki ugi saki tunga kampanye ibu sarame nan wuli kan intelligence surveillance o weule sila ba ngoni hi sale terus ambulan yo law gina yo sa tinga oye vidna bagian na ko viru no kalima vomai so uno ke abu ni mi obo ya na uno ke mlimbu ka uno mbudini balu na uno sa medical discharge kayo bolro ama bo korbi ko sakarenga musali suivi tempat tali liwa ram sa kanin rahi ubyo ngona salus mivi leswir mai adwir wawi murmuri salus mai misalnya me saya agi apa sama mai wawo gi sakay tunga singa no sakay ti banga tunga advertisement benefit system dona program mata ke USP community planning and development
Hiano sakibiso agi na ku rai on girmaya bakasam baso iya. Nolira ka babuli ko ye ambakirwa. We have the USP. Na Kristen chukini USP itu nga niyo ati niyo nga master livai. So iko na to ke Facebook. O yung master livai kavasaro vale ratu filmon kumbaga alon simon. Kimi kawi kondu ka Kristen niya sa numbua. Sa ngoloro filmonyo sang ikaw yo. Television ai. Sa kay sa ngono mertu siama ba anong do kontrol mo madua USP nangoni soko naginto vimolui ba. Sa kay so nawali bi roko may mbao kalis. May wati tabuling gutu may kalkulo. Sa kiro ka mo rin libul tali nandavi. Oli buli ngoni nandavi mali bulo ulu ya. Ma bulo ba durumbure viro bulo ulu. Au ramli ta ka na leadership kana management business management na unduro ko business management ko equivalent sarangani business management unit may FNU CUSP okay diploma ko akila ko yo sage kali surmai au sakai pakasan mai na masana pulio la ka ko masana kay nako usa ay sarang ni kinako ikumblo may banay ka kinakila wahya abuli laumay may bugi birabonwa ena kena para ma akinga mi oso ngena sabi na katotok ba coach tulad ka siya na mabiru buli nga benroa o siya mabiru nga benroa bu obuniut kim se vikilinga ni suba sa mi abige na wale bani alisi rambuko wanga wani rat musinga na vivambo yiko totok kasarana sabi na kay totok kasarangan na buo urban youth matasao chikiro bitarno kay rot filmon tibono lebu na buta sar chunga mikina na buo urban youth yo alisi kiro na bitarno chiko nunggu batabata na sing monit totok kasarangan na buta may na buo urban youth totok na isong bitakang buhay na buo urban youth endo sama baka dapat chiko rusi bat kirto may na buo urban youth yo semba yung na wala mata yung ni messenger yemi to vi alno bagina bo bunyus koy makini woli me elevida nga merlewe na iwa koy aw to soko ambangon sa nombwa mi suba mi ko no mi sema mai lo kaya sa recognize agi ko na kaya ta ka buli ko bonwa mauna ngol mikino yasa eu umay bolbol yasa no may rokotui ya bolo rokotui ya rokotui mbua bolre se rotu sakitu sese bolo ona kai ko lagi nahoro mulai sombu batani maka sala men lang lamba ala kani nahoro le sombu hitigi una sing araba lang lamba wada da sarani wikina sa rongo biruma ya hadi ni makanya rongo itu mai tonga viu ke bendroi kumbulo sawana yo kumbulo bunwa sa sama yang menokoro sama ka sala sang saranga me mola me kumbulo sawana mai bi koi ma ini tigina polo na malata ma oi mai ko polo sangol ngolko sangol mayu sana kuno me polo na vision center don me ini 5 minutes 15 minutes kay tunga ya ano sangay ko mo o bagin obstacle mo ya bin ro matanga ni vision center kumbulo district school ama ito birmay may tibira setuira osara men ko urang ay kumbulaw o kiombo kono urang kumbulaw mi awo ni balay sa kiongol lagi sa na sebua sa tete me na sebua rin ro libuka albuklilay tombol re me libuklilay
ngol sari ni nasibwa sa ngol sari mongol no kalau sa uwi mina punwa. Okay, salam aku ngamo sana lao. Saya tunggu tuh ngona mo sana muri wai. Muri wai ya salihat sari ko ya wai, au sala beta ke kubek. Kita sal domino kalau sa ngami wani gunru. So londo no kalau modi ke ngun sali pun wa ta ke muri masalah. Muri marabi. Yo so abo wani tari si nangkula ko ngona. Aku sabo so na ani na inisiatif so na batata mataka boya salamani nuhina sabo so ya usabo le gulo magu ano so apa lain. I have to stay strong for my people. Sa ngol ser me nokalau me mode nokalau sa osari waisa ko tung serang abir hor mabada dain serang abale lakam sa ani so mabua hari ni wakai kun first aid kit na hunani mai valu moto tiba mabua o sa dressing agine interview agine ramai kasih ni wanwa interview me nokal lesmen singile nokalau ako sa sarang me me mo di kiyo mo na horo itu kumbulau o ironis sing ang sa biyan bo sa ngol lagi na basu na ko na kumbulau district school igre bi extension te ulah ko pa di kina sa hambay no sala ko sa boleh sa usa kim salang maka mutu wargir na bibu kina kela ko mai ki o pen rapato na mai ki bi extension sarla ko so make wawau o sa ke wawau bagir sa main lur atau main lur ngona kambay si may nangun sala sa mo number 1 lui kumbulau sa ta kami bare nangun sala sa bol sarame to ngaboy poti ulam sali sumi ayo au ure ade majes report ukoi may misa kumbual yo na siya may number 1 lu sa iyo ngamba tanong sa kaya may nakoro awa may nasboro o me kabo na siniforo me kaba vironga urani por tunganguna rurua o ngon sa kadi ya sana ni makai kwa medics di tim miraka o salat sarikina sa tunga rogi roso sumegi nyaw na wor na siya mo ngon masa sa igораwan simberni okay alamina lagi lambai kiyo kon timnya sa nombo sali medics sim timnya sa nombo nakangani kilani guni namin maibalu saliwani ginanya na pakin rodo kay lisuan kung kay botuan yung mo kay lisuan ng bolo yung tisiasa sa umigin na pag nawali yung natural PA o pinkor ko sa kay pwedeng waling ako'y na mambauti na sa aro sarang mo sa ulam yan yung koy o sa walang ro sa lakos sarang mo kung sa may volunteer sarang abe nung tuwesa na kena wado ka ay rutun yung mo sana ikmat belai ona adamon robo obunius so sa kay sema pa palvi oi ngunturang atumbua jadi so ikana yo sa kay la ko nabi ko roba urang ulo kaya sa nombua nila ka kin sip makay amrongin akos mitong puno ko imbal niya na sila ko nga uza na wai me kiringa me saran sikon me la ko may nabi bukini NGO se so lala sala nga me kata ko bir ke me takabir to na mo betena punu elek kasaruna me liwa kinala ko na president ni Bobo News o iwolo ko mes Scotland o rot filmon na wali bi SOIs rawo do ni Bobo News ke ma iwoy no ngoni ba ko ano sa ngay me liswir rambula na mata baka ni sibernya menatan lam so ako no limbo ka sana sinta no kuna kina mo ani sa ubo so nga so mo ta sarang agin na tagi pang tikin
Au pula ba me no lumatua. Sange yo pula yo romo sa mukula salwa ibu pakai NGO Sa kor. kena sa. Atau saran ni kami nak balik bertemu sotia orang bibuke. Saja mejar masima ini barong sakit mai. Naga balik bisa mistana wasa bertemu sotia dan bibuke na badoko. Ni nunggu kono baturang ngumbu bisa pasio cina lainyo disiasa. O ingona sakai takambos sibonwa nalaba na sulusan araba. Kan kita dal surit timona le bos kinan beta. Boleh awam bos koi ambos ambu. Bertombos na kina uranga si mata tu yang drive. Di satu laban ro me ya la le bos wan la sulir sona pakasama. Ne ke merni sama ba. Kena bau ingana ba zo kana ni wasana. Ya sa karin ro saranga kumomo bayan rama kun ro men bos bonwa. Me so kami apa mai kena sana vi was ya kina ngabalai. Asake o maro kami na data in office me reni TV ngagin. Kuntunga maka kuntunga was kuntunga maka. Ya bulile usaranga no yo tisiasa ngana kama raka yo apa bimagin na office ni PA o temalisa chini o semi. Ano nito ke sawai boleh me na mulo. Ona vale uni to mambo mito le la kapa uan ngoni lagi lamba. Pakai rokok tulang na vale untuk kita rokok siru rokok tia. Sat rokok tujuh kalau mebiti na vale. Totokan sir roro bina kana mo biwasi chiko na natakataka bata na litakataka bata jina ni la komena tanyo lambai kutomena bakatata dona kana me misar sar chiko yani mo saranga ni dare di tarimbo saranga bakata o maruta ni salak mena bibuechi salak talen na kana tarbak talen bakatoko ni kor utali takatalangan to wakita bichuk nambo urban youth mera tukuni chukume na be bonno teleson be kaya to chukume bonno nak balik sara nunggu na yalo ni bebuke sambo yang toko sono ng paramedics may ngilandi sa yang toko na ibonno na nomu lebi buke tu nak balik sara na nomu sulito na nomu ngono bat kena nomu kila. Iya, dorsana to kisara na ulutangan ni talon no Macau. Sa kebakatuso na italo no Macau binakatamo siya rani o siya sarang na may weekend. So nga nakaw na numa me na bulong mo dito kina na kabinisin lutulibu. Ni ko nimbula binaka bikim ni nawarong chikumay. Iyo rong re na vitalo no lakat chikunggo. Tababi ni binaka bakalibe Rusiate na no sulit no nangaw na may wasya to weekend. So na itabi ang garabat chikumay banua. Ano nandodak bat kirto na bol niya sana bira na bakadoko baka dorming buwa buko ni tangilang balibong go yasa iya don sarto nga ko nakinangon ke bay tusa na italo noongan revo tumawa sa weekend buko ni banuang buwa sa surto nga nakinangon mo wasya manay. So nga nagtanong makaw nga do rong tungay na koro. So kalau mau nung bimbing me kinong buta i berata. Hiyo usai bua. Sa kumbu bambu kan ni uzo na mi wisa. Ang mo kaya me kele kinabala is berni sandi o sumusara. Malako mo yo ina na bago mo kinong ina na makay bena ko mai. Nang bena mi ko ke may onyulu na tunga ombay humbulo mata ko. Pabaya ni na ombay oynu. So bikiyo nyali no kokoro yo nanti pakarua. Torong almo ibang na koro ni swabo no ni uno rong o basar na ada ni puno me nandi western ni umbuhio sa baje mo
Minan sa wadi ang buras nga rin, orang ang nakor, ko sa litar sa luwi may narewa. Nandi Western. So, nakakisirong wata. Betul kaya ni sama ikoy ni kaya ngalalom to kay muriwan. Ito sa ngalalom to. Masalita ka po, sige palu libu na karon ni libu. Second wulu ako na so tiya kin linya tarasal rawin na din sendiri. Yung nandi siapa nu akin siya mauwi na. So alno laling akin turong at uwi na koro. Yami kele gino boto tawas beringoli kay ona vi alno kay kami muria so na vi alno kay kami muria aki unga mi hilai ko iya eta so no vi kala ya vi alno turni babu na si babu hanye satu tu kile keme mi unga kuimbua siya manipuno akin tu lang kumikina sa kila ni isa alno lang may mata inti malako yung mata maiwalu may ra rombo ra maiwalu ro imbua yo maiburo ngayon yung maiwalu yo sa nabi pa ulitin nga sa lang upigi no sa iguro nga may binro akan bilu lagi sa hego eto himbo kaya tagiluman yung nga babubali Hindi kimtu bibaliudi kimtu birukun maububali kim satu kilatu nga kimtu isema kuna kim sema kina kim klau nga manyakarin kim zuruma tunga koro kim lakoba sema uwi lumanya koro vike winati sema liu saranga abi wakani liu nabu wali liu saranga sa kiu hitu ikili hiu ibunga kim tu lumanya kina na kamera ni osna kina mimbonwa to rong tu tunga bos tu rongu le imbua Yung tungalu ko na kayong buwang na kayong sabos sa'yo. Kayong na tungalu nga. Yung na kayong sabos sa'yo. Ano sa ngayon nga may os nga mula. Yung naman yung nga may maabubali o po. Kung yung naman yung bobin yun, kito hindi maabubali o po kayo mami. Yung naman yung kinao. Ito nga kami balangan may asana. Karena vi bobli nga mata vi na mi tu vi horror ko sa tu no robolo imata ni ambula gi no mai tu ambula vi murmuri oke me ti ambula na kore visu agi saranga pale aku ngambale ambula na kore ngono kuy on sa wiki na sa ngilamba usakai Mga lang sa kay kriwa pisa ba yung elala uni office ni district officer. Morni mi ba au gina. Temba biro nga na alam ro FCOS, Fiji Council of Social Service. Ako ker nga mo ni observation officer mo wako chuken bi bulan ko report. Mo kay tibo jungin ambula, sa mo sa ambula o ya lang ba na next phase. Sa na program mo na si ko nga ako in office ni Joy Kumblaw auto wish ko ba levin roy way nun ni barong yun na office ko may oso nga na vingkara vira bakanya au kukoro kana ko ni manyu ni makasu aluri
Umbali tu nga mana wa. Yo uli ko na wali na ubali ba ngon urang ui kumblaw ako uli hiyo mo ako may maru uli ko na vale me karima gini abi umbali na office ini ngana mini. Yes. Babana ilo vale no urang kumblaw na nganen na on diviama o uli na vale on diviama o may maru uli kina. Na hugingani karayo nga lo manyigin. Kana baru berongan sawi ko ya covid sa bro ko ya bosiniki na mga bami ko. Makari ni kumuli na office ko ikumbulong. No baru ikin na no me betakin vikare. Sa ura ni siama. So telling di wambala akin na virus ya sa drawing nga oh mai. Salo kim sa vikili nga ba bubale. Nasar. Wa omnimbula bigi me ko ma kaimbo. Kento ti vole sa bubale. Sa kamiti vole ha ba vole no. Ego arnambula ko na koro no sa lisibro na koro. Ba ba ni vale ni omnimbula malawe ki meru. Itu ziko mi na vikoro koro to ko ba ni may si na wewu saolo kortiki interia dongea kasali bagi mandua kertana korne kilomar indati beruai batki universi na kamuta bang na vale unir to barro gena nai avni ke karabi to ngawan kina ko sa siya masaranga kena ko avni ngoyo kaya ko avni ngoyo mo kay tanay lisbire na office nambo alu na daga ko na report mazaw ko na karabi gena ribo ni bunwa ano ko sa wawa nga meta kampos ni kina mazaw mi koy na soberni avi sa karabi misawo so nangona au satu matana daga koy auto kay arong lo ilumako kay tano ko yo zivir na kila ka na ginawa no kububali drongan ni kunyor to ndo so support agin yaw ro to tanama yaw ko silin pati no ko ikubuli ko na district office au volunteer nga au sinisum au makanisum na sa tongan yalo ni numa no to bonwa au na gina ro vale ni to lumanya umay bolon ro bos to bolon ro boso nga kare nga bare auto luni bono era auto ma ubal baba na gena ni no wazili no ko ikiombo baba na orang umblau itu ziko mi ungani to ngate mai lani usia masaranga bare orang umblau na inana me ahorong avia wa robo swen bigi na di bakarwa kita tumbi maru nga baka matabubal makan tunga kame tu numi sendumai kanga sanro tanaman ruangan ko leo sa itu banyak gini ya ambuyo hinokoi bana wale wi ya marama o hinokoi o diviama ni maru yu lomo ko makasaran tunu bana bagi ro tubuki ro temena melo manyul tong lamani bale tenen ya au me horo ya na bukinga ni bikarabi na karabi ken na tu hin lo mai ngamen itu ya sana bo urang lo nah sa toto kabina wali besar rusin na mobil garabi ito na kanong gutalita ka na mo siya mayain na numutuko na may ni otak tu siyang tunisong ya nabi ba kalong atatak yan ang kay taso nga may nakanangaw na yangan ni mo sulito mo ngaw na mo kilakay na banua o klan din lewer ba karong chung minikua na marutak
na ringoma na numping karabi chuko na bola na kena boleh chuko na reporti na bitar berto na Fiji Council of Social Services na isiama na bol niya sana saan doon jina na itabile mong karabat chuko babi ni binak dia rere kena lewa mendor me bitar no ni kuah erna lewer na bakarong chumai iya erna rongo tu chuko na itabi mong karabat chuko berto na maramai anti biema apa kami binak sarbale buwana yalo ni nona biding gomi medingomi kuchiko na muchiko boleh na korre na bali besar dotar nung utaro chiko ko membalicir ni tambangon o klan nirto chiko men buah urban youth do kata kapata chiko yun sa chungor mi banua na tagmanda na numuray na kena bimbi ni kena bakata buligi na itukutuku makao si mewa sibir na tambangon ngon neleo dorobo na itukutuku makao kimbua na wale ho noi ko ni number 1 kero siam sarang ngawai ke youth officer ni sana maramani maramburang nimbua yo kaya karava tunga sana liu sake to kero ya moto kabo me na hino ngini na bambang ko iba ya birunga sonongona na korkor na hino nanyi ne sake boleh ya era ngabe mo kabi winu no wagi kumbulo untuk ambongon ini sana umbua untuk sonongona satu tiba ni ali untuk grup ni messenger na bua yang famous Ero uzo na ambongon register na Ministry of Youth igo uzo lamong nice youth officer ko kabu koy na ko lebu John Colombo at ki Walter Matalaw may lambasa ni katuto ko sa kam na tambongon naman niya sa naman yung korkoro naman yung rihina sa naman yung korkoro na youth group koy era tan sarang lomongan ni amba kami sapat ng report yung ona so bira koy kumlo koy au sala wira ngino ibi korokoro na register rasema na Ministry of Youth pati ugi na view buke ta andra igo me sa semo iba tunga na alamuni ngino kumlo me kay tinga gina tunga youth rep okay pero minasangay na igino inun na igino uzo saranga ni to watu iziwa ba urang ilo man to igin yasa no umbua bet mereni ya to ni trip ni igina so sa kay to nga wala kere nga ben rombo si bonwa ndua wala sana karena yusrep ko kere ni mendambi pero nga mer barong na ngoni bos nya sana mer mesule unan razao men rabi igina na youth group uzo ngona anda igo mera dona youth rep na every district one district they should be having one rep so that they can know whatever is going on mera klay kono sa bayari mani igina mani igin lo mani sana libuk satu lamai satu bateo agen wira omea fomu satu print ngamai bono ngasarin tombo kina so lewa be korokoro tula ko ba ombale maka ku nela uwi sumilori sela sa to mbole ombale so bono ombale rua si ule ua yo sama o yang ku bele ni wa zrumi na bola na bola mama iwalu mi ngilani ayo yang ku sama o na ombale o wanu ni re wan bi mi o ka ambongon mi seda pagini ko mi group no biar arangame vio no fishna basua vio form ni register ikiana osoba ami mi tebir ngalomani youth group ngoni mbo yang famous meke sanga yugi na to sokuli usarangan dona awa ti bana ba bulikoi wala ka bali basi ni na telebu youth provincial council to rotel youth provincial council mena youth group ni kan hanya sana ro wali bolo berang lamani wali sana iya na anra wona igo meri tungu berang na mbua ona meri osgini mat
Auto bola na koro gelo ko ba makani tunga ana development biba orda agi. Iyo meta kana channel rate kana sala tutu. Au musim miwa bangon ni sana miu ristagi ni miu youth group. Ese awi buke ugina bro da ko tunga bud mastakos. Do le warda ngali ni ama ando re free. Sono punya ngona me ya bana gina uni samu sila ba mi wararo mi kia. Kana punya aronga itaris bala punya alnoma ua nota vi horkor mi to siama valeu wernota mau. Yoto vi alno valeu bagir. Kater tongon sarna ngole. Sarapasa gina sumai so alno so akila. Uwira me ko pasa gina somu kana umu erna kau ermuri ko mai. Nakau tu bambo umi tu sanga mutu vazila velo mini uhi no ko kumblau ngona kaji kina pun yo ambo ngone me ulaku ngon rati ba mon roma ua me ko sanga iguan ada kan men koro na samai mi usia mo ko me connect ngona na bulikin men don to fundraising chan mutu songa ambo ngone erna magu nala ko mutu sok batin klai goir me usaranga na linga saranga saka buku ya bonwa kana oso kana taka agi kana sema bare naka uzo kama kami to balance uzo ko ko ni bambi nga vitunga awo boleh bir na mi uza ka bi ko rata kami ko that's part of your report reno amba kasaranga mai take photos and just send it over me ba mi biau okay ko ai bi sule na ndo amba ni Yusuf Shania sana kemaka kuna buah yang famous messenger even Facebook renti serang ami lo manum tu amba ngono sa ro teknut ser unga ro mi lembas ndo ko ro serang lo man ro Yusuf sa otake to no ro Yusuf ko dinita ro bisi mi lembas ko nga ko ma vol mi amba ngono tu sama value mi ramo uwa nga wir ko kobi nga to me lawo gene baro roko mi to ko biro unga ma uwa ko biro tanau para bikarabiku lo manju ma uwal na huli ya takapo ko ngakui yang kay bandro sombunga na lumani ya matuma uwal awal barta katalang atari sila manito ujin kumbulaw na 1997 masambule gino roanga sini kono ini tuni u ambu ihuli ko yo na mena island resort nilabo la ko kina nilabo ertumi nuna kina ambu wala kau ermenu nunga kina ke balai rasoma nilabo ra kina la ko kina na maintenance ni rono kurubuli di Kumlo district school ke Rotemary Catholic school sono ngona tulak burung kami kena scholarship marle huli orza kena ngoni lo manigina ngerti sarawani suba au ba benar burung kena na menro rena mau na 97 sara si abu ngako ni tu yana ko na mena ana bungan rasar mo numero tumitiba ba benar kami rena iho ba urang ay mantong sino o kumblaw mai nahoro ini tiba rua ikiombo wesa nakolau na sesibua na malata rabi kena ba kena zokuni ba yuko linga na vikabi ba ay walinga anda ni karibare even mai abin to bigina orang kumblo na beronga bindro Catholic Foundation kito siama beronga bindro na wale tungka na wale wite timere ana to sangai ko rambulan ngone orang unimbo ko rendindu weni kono narle omanon rubuli USPCF ini sa un robi buka Catholic Foundation ono ko itu sarana vale somo unga Catholic Foundation nartele vai zilu kina unimbo mesuba unra ka betul bitaravi rametering kaya on sona osonga ngona tu bayal ko ka gini heman meke miranga sanga virsuaka mereni oso da unga kina wora da kina bula
naman ni uwan na urang umbuah. Nah, benak bani besar terusin na nomu BOC rong benak kesarangain dari dana be kawase cuk bala bosi be retambangon inda kilati ko ni retambangon ni susum kan di susum mi au tali tak sarangan na nomu batutu me so merlintambe na bosinya sana merantambe merarongoda na be kai bosir cuk Tutul serangan merkila. Au tali tak talinga ng buhay yang famous. Sa chico na kaya na messenger group. Dama na muray Rusia na kaya sa kaya ngatakin na social media. Merabita Twitter tarkin na itambangon. Rabita men itamba. O kila ni buwa sa angon sala mer sa sematir chukino iran na tambangon ni buwa. May buwa kaya talangan chuk talangan ibalangi. Kaya to ng buwa urban youth. Mani sosok ni buah yang famous. Igulo mo to alisi rambu kawang ako ito kami ko kampo to kudin ko talangan ni buah urbanis Igulo mo to na matintu kira-kira na ditamban ako rin rasya mga na tambangon uso kiloma. Na report tu zaka kena kui tu boleh fomu kika uang ng balawu na mo ka report na bola na ni wiki no kumbulau na puno ya uzo ko ruru ame bisau se nambualu se lambasa okay wiki nambasi lambasa bimbi na korobo na hafo na bulat bimani ba ya de na bol na wal meron do Tonia na maini waka ko sa soko may ako sumi matu. Ko merika taki subsabu ya tin bigi na hor na biu hele subsabu manjiwa. Ko riko lambasa la ko na hor bula kalim. Hele lambasa bula ka ini se manjiwa ziwa. Na foto bambalawe ko na salang ko sabi ko na buah yang famous. Besar tutan ngawen ngayon lamongan report. May na foto basi ko bambalaw malaytay nga tunga igini pepa. Na wala ko nang raos na fishing Tiyan salang. Mano na waka ni Ruby along nga ki basi ba. Na Yusuf sa sabade mo sa truko akabo ko yo John Yusuf sa niya sa numbua. Yung idea maui basi ba. Kaya kay Rio Loma, yo kay no kume ambamba na boy zake koi o kaya ona mo na boy rangon. Ya na kay aliw na buno itarisi. Sa iku makaway siyama. Siyama. So yo sa kay may ambak pinang ko na koro, yo no kulay midix ubna team nimbo. Sa livi kili sargi na pararam belum man. Ya sana. Kita ngunatagi na rugby season ma bil ozone na vision nira kay lumani yasan. Okay to suko bira to na vision ko. Noli merenita ka orki o na kio amronita ka amrani makni ko confirm suki. Bawi na ka William Kun. No me refresh tagi di ba o inol mo to house. Way wala gini wiro mo ni IRB qualified na medics ni uni rakabi. Ano siya mo na ko kaiwan mo ayo sali siya magim sali kilay. Sa to so oyaki mo sali sure na buwal. May tulay na koro. Ta ganuan Ya babi ni nakabir na magwa kay na to sure na ko na koro. To kaya kila uway siya mo tamanya ver na koro nga kila ko buwan. Nah. Sa Katotok pa coach. Dili berapa bini na kacuminggo dongo na Rossi sosi makuli. Tukun mo sosi tali taka bakalibukan na vital nongo ni Rawir Meronga na vika tu no lamunia san, right? Naka bakaliw sar Rossi na nung siya may nikua liw sar na kanta may ronga na itabong karabat siku na tambanan ni Bakadoko tambanan ni nabuko ni Taglamboyasa na nomu bibu ka talchungan na bolbol niya sana kaya nomu dong ganir talchungan ni tambangon
rongo re na beka mo iwase chuk posible ng boyang farmers sangay sama pati berto ng buah urban youth kambimbi no rata kata bata kena baka nga tagitalngan na ibola mata baka na mutukun chuk ya na bana bida bana kalau kumbimbi menaka na kor ng bas ya to number 1 na wal bana ya wala mo ng bas sanjina dotong nangon balaw may nangon balaw ya laka wala nga tambak nga bita may benalo mani messenger nung sama bat kinong report right araro sarang nga kena pakai ngatek nga na mo na liba-liba araro sarang nga sa totok na ko binaka libsar rusi na nung sulit na nung ngauna musiki may kedi chiko na barong chiko may nikwa lele busar baka binaka chiko may dombolo binaka samuel tambak kede warlib talaga may na moisir barong chiko may go nimbola nakwa rebangu bunuway leila bulan ako tal na mori na tu turangan ni na mosi orto talaga may seru orto barong tal chungamay rabi na tola tikon ranra okay terisi wa mula iwan roi serua dono pamimbi ro ana orang ro balu dono nilai wali tumbul talaga may na no serua sinangongone sa yabawa chien serua oli umbuli sinangono seriki bambulan ro temuri ju na wale na semen sekali lakon ngawa kan sema turong-rong na inako merun na sana di inana sembrando sere vivotulo cuk tangan kan itu siama vivotulo tunga mau ropati ai goviana era que sacaba ko sala pa li kurto vivotulo que me bambula ai bambula reani me minakabu mo berada mo sare bali na to moro ini tunga tiwa ni nabua na to sare ni to inakabu bambula wani na koro na mo sila mangkoro na manturang manbal kena ringan maram rinjin mutina maram mga tanga may makuli nah sa totok na lebu na siamo chiko ni biokani da maro tak sarva ka lebu na nomu sia chiko men na nomu sema makatanga kin bir na bakarong chiko mai biokani kambimbi ninda kay klik ka sarva ka binaka na siamo ni bubale sa wosi besar wambul talcunga virtu menivolo virtu melomai taskel rumbulanaka Raptimozi Royava belum malak mana korturang lomai wenji sa totoka nak balib saran no mo main tambe tubat ki kenda na kabina ni kuwa klanyo turang oso libutan tulit tabe no don mo garave no bongi bina ka ni kuwa yo maro takasara ni siapa na nandoro may vital no ni kuwa mami di bina ka be no mo ta marama tabale muni Chupili Simmons Ralulu Simmons parang chunga melambasa bina ka bakalib sara meram Chupili na bisure chimay na sino bina ka ni kuwa kani maraw na siya matsuko ni Biokan na ramu talaga sulit talaga may o vinaina ratu velao dala kana non ra maraw takan ni raronga danyo sa may siyam na non toro vital no binakana kabin ko au klan yo sa nabuti so ni bakasala bira na itabongon chuktal do nakaw binakatamo siya ni semberan yo baka muati siya o may daban ni toro vital no Sarvalio Nuanya misuri chuna bisuri ina muamena va kul mai tunga kumuna wa iluso sa kai aku ambu lawan ambua orang okina saru orang ambua kaya itu nabi ulu waktu walu armen tu sana tunga mo sa baleva si saka berapa dan aku pasuko yo keren tu
to amaku yang to aku momo au lagi ya numati na wata bonua kina lesu mai tala mai metami vivu ya gina pero ai val ni abi se wo u bonua merna kare bare gina hata ora ta hau mai muri ame ya bisa mai unga bare ka vilo mai ni gonyo to imbu to satu leunga to vilo mai to biluzi roko wana wale orang mega kini dosime vio na salo ko mosana muriama mosana uvule na ko na koro usanga una ne vikara vi no kutonwa na mungani oso bala ba kena ngon sabiso ni ko ni ragi bisau na koro kumbulo to sa plato ko na panisio na vamba ni uo kini na ko ramba ni masawa na wale tua of course wani betansinga team tuna buniu tuna vale hubuni mibalai vitira ramba ni ku okani dun samu wari ai sabani ni biro unga yan so ombule biro bi karavi mavare ota khalo milai na sabi na kabalik sara Rusiati na nomu main tambe pat kay kimamila sigani kuwa libsar ni tukutuku binaki mamirongoda me kaya da butu tumena kanda ro samuel tambua tamba kede kay sosi na nona tukun chukmay ramaro taksa ni ramain tambe ngonta mirongot na kaya da chukmena kore kali taktal nga bali na kami oceano buku ni non tabi na tambangon don tina ni tabimbirang karabat chiko o kando na kango daro ni bulikina na biasana kaya baka mersurete ni tambangon merlakin tambe enangon ni bosin sana kaya rotel nga kuni randambe wala nga raboy tabi tal nga kaya ni Rosolea ni avion na tikina may mbua kaya ni Rayando may na youth rep may na bi tikina mendo na non radau may rawasya tal nga na bi kaya da tiko en bi tikina kaya may mbua isa totok sarap ako watch na nandor may views ni kuwa o marutak sarang apa kan lebon dari dan lewani kan low na nung list may nilandi nung bulit to may lami to bakang bulit yung merto na nung ex college may lami era babi di binakatak chung may na nung museum may ni kuwa iya okila ni nagay ngole mayo yan di alisi na sigamoniti na vital no membaleta na bua urban youth na rin guys siya mapatsarang kirto na nung bua young farmers totoo kasarangan ni Sachi ko na isya manibin garabi may bonua may buhay. Sabi na kabalib sa Rusi, ukla ni Lebu sa rabyo ka ni Rabakarong Chuming ko. So, limandang ko na ngauna. Mo baka mo matabi reso ko ni alaka kapatitu kardovito ko ni Chumay. Baka binibinaktal nga bira. Erdoto ko ni kemo ni Chumay Rusi. Anong mubing garabi may buhay. Awalnya tadi sih mainnya awalnya karena minggulah terus sebelumnya yang mana ombal wawu kena berkor semaka uang kami backup lagi yo sangat mau ada benar berkor koin mau lebih keras awalnya mana kuma ubu balik lima mereka di pulau Australia itu nangannya korosa Buna Melani akata kini iba jenis apa aja di Australia na wale hu sinros untuk dalam tanah wale hu na pusay tumalian untuk ngoni ni matu wale mini kono nanti bakurua na buso libo nanti kena ni no kumblau kono orang kumblau na mau wale na wale untuk na walu ezi wale man tu na wale to vyo kuni na wale mtu aweka kuikume nilaji ni to vi ara kumai
Navaliu Sandra Loka Muslim Sona Yaya Anivado con Tisiasa Nakavaliu Meu Zoko na Vivo Kemai na Zaumai Navaliu Galo Tenvatini Navaliu do Vavena Saremato Rusa Tenauso Koli Uguligin Sberno Jena Britisami Naktalana Volia sana office ni PA Ro Bambo Rokotulani Roksero Sat Rokotu o Pibu Dreus Ochini Madam Edio Temali Satin Sawai Untuk kita na coba belasana na ba Tabili Seta Lo Maite Jackie na wali na Ravi na vitamana kede wagana wali usara ina mbuna na halumi lagi ina osu na fikarabi me bulbala lo ella ya ginjau abo samuri se abo sinyama petnera ni hui lagi na kono blowe winun na bukungannya ota khawma na wali benak aku balik besar terus si benak balik besar nomu may bulang weekend na kabila ni kuwa kaya baka benak kaya baka lebu na nomu may biose nakabalik talaga na yalo o ni baka benak o baka rita ka weekend ni kuwa ni lebu rabibu kichukumay na nomu benga rabi chukumay panua tonangane murto kaya na nomu ito kanira bito ko ni chukayane o talaga usila talaga na nogu biba kalunga tataki na nomu benga rabi sabo chukano lomu namba kiongo o klani na buboy binaksar na nomu vingarabi enampai katumai to saba ko moat sar chukai ni bakale wi kumbulau lolom sara ni bakale wi kim to kede na lomuni vale o sem chukumi tinangori ke kanan do bekana no mundo tano na los chukum bekani kuwa ni karangan do ng bilo manday wasem mi vangoy hawai na kawai lala kecuisan dongku sa totoo kabila valim sara saban ni pinakatuya ni bikim do ker sara datal na ngono ngan rev tal mo na may bulan ni tal ga tukutuk ngamay sa lolom certain bali nasar vale ando nyum model lo ando no wadamanda naka sa rong binaka na nanda siya mo chukay kumbulau bua na nona siya mo sar chukumayo rusiate kaloniviti kau kita kau ditambua nanto wingarab chuk me weekend na sigo binaka ni ko iya ni baranga ni may dab nanto bitala no and na ronga talma na sere ni bua na sere ni na do ronga tinglam ni bimada mi may tinikina nanto bitala no na ko binaka bagalib sar bikim ni na siya matikumay
Sabi na kabinang magalim Sara pekim din na siya matikumena kabinang ni kuwa unitakan ni unitalitan na ni Romeo Vital Notiko kay Rusia te kaloniviti marotek sarba kalibu na nono may waseti ko nonitabi yang karabati ko na buno waktu rango kumbulau en san waktu rango bua klani rtongun yang kon sarti Kongo en kabinang ni kuwa na buno rto siya matikumikina unitakan ni rongo pinaka to kaya na bio liba ni bini bosei kana vitala no mena ya tu Hawaii. Au saba ko madan bikem ni na sing bilang ni kuwa ni mataka ni gesia mo talemai ena sa tiko tali tuba sambi tu kana na ibola mata beirer na mai talo no tiko en sing bilang ni mataka ni tiko butu ni mataka na bana kaloko na kabi en na sema sar tiko California utianda na sema tar ngayan ki viti ena sotal nga nando bulang total nga bira marama wakawati mbua ona na kaloko na walo kaloko na siya matal changa mikin endo na turanga bunuai turanga talanga ni bua o manasa balena mau sa kwa ngaya sa baka madan vikimuni ni kalunga tatiko nakapakalim sara turusi kaloniviti na may bingarabi na sigubana ni kuha ni mwade to